Kumbe tukichoka, adui anakuja anafukia visima. Ulipookoka, Mungu akakupa kisima, ukasikia furaha ya kuomba, ukasikia furaha ya kumtumikia Mungu, ukasikia furaha ya kufanya kazi ya Mungu, ya kumtembelea ndugu yako, ya kumwona ndugu yako kama ni mtu wa maana. Lakini baadaye ulivyotulia, ulivyokufa kimwili, adui akaja akaanza kufukia vile visima, vikafa vile visima, vikawa havifanyi kazi. Vile visima, mpendwa, ambavyo tulikuwa tunaona, tunajua ya kwamba fulani ni kitu gani, fulani anafanya kitu gani, lakini tunaona jinsi ambavyo adui alivyokuja, ulivyolala akafukia vile visima. Kumbe ni wakati wako na wangu, kumbe ni wakati wetu, kumbe ni wakati wetu kama kanisa kutafuta ni namna gani nitoe vile vifuu kwenye kile kisima changu, ili niweze kutembea kama Mungu anavyotaka, ili niweze kufanya yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yangu. Ni lazima nirudi niangalie kile kisima changu ambacho Mungu alinikabidhi, nianze kuondoa vifuu, nianze kupangua vile vifuu ambavyo vinasababisha maji isiende, vile vifuu ambavyo vinasababisha maji, watu wasipate maji, yale maji ambayo yalitazamiwa kupatwa kwangu, yale maji ambayo yalitegemewa kupata kwako kama kijana, kupatwa kama mama, kupatwa kama baba. Kumbe ninatakiwa kwenda kuchimbua. Kumbe wakati wetu, mpendwa, ndani ya nyakati hizi tulizo nazo, ni wakati wa kurudi, ni wakati wa kwenda kuangalia kisima changu. Kwa nini siendelei? Kwa nini hivi? Kwa nini sipokei majibu? Kwa nini siwezi kuomba? Kwa nini siwezi kuvumilia? Kwa nini siwezi kufanya kazi ya Mungu? Kwa nini siwezi chochote? Kwa nini siwezi ibada? Kwa nini hata moyo wangu nikikumbuka moyo wa ibada, nikikumbuka ibada nasikia kuchoka, nikikumbuka ibada sioni amani, sioni furaha? Kumbe ni wakati ambao ninatakiwa kugeuka tena, nianze kuchimbua, nianze kuondoa vifuu vile ambavyo vimefukiwa. Mpendwa, nikwambie ya kwamba Ibrahimu alifukiwa vifuu wakati amekufa, lakini wakati mwingine sisi vifuu vimefukiwa wakati tumelala, wakati tumenyamaza, wakati tumeona ya kwamba tuko vizuri, wakati tumeona ya kwamba niko sawa. Ndugu yangu, nikwambie ya kwamba kumbe ni wakati wako, kumbe ni wakati wangu wa kuangalia tena ile kisima kuna kitu gani. Kumbe ni wakati wa kuangalia, kumbe si wakati wa kunyamaza. Kumbe wakati huu, mpendwa, ni wakati ambao ninatakiwa kuangalia maisha yangu ya ndani. Maisha yangu ya ndani, ni kitu gani kinasofisha? Ni kitu gani kinanifanya nisitake yale ambayo Mungu anataka? Ni kitu gani kinanifanya? Viko vitu ambavyo vinatufanya, viko vitu ambavyo vinatuvuta, viko vitu ambavyo vinatupoza. Viko vitu, mpendwa, vinatupoza. Tunaenda pole pole, tunaenda kawaida, tunaona ni kawaida tu, tunaona haina haja, tunatembea kama tulikotoka. Kule tulikotoka tulikuwa tunatembea kawaida, tulikuwa tunatembea pole pole,
nikuambie mchana wa leo mpendwa, embu angalia moyo wako kwamba ni kitu gani kinanifanya nitembee kawaida. Ni kitu gani kinanifanya nione kama kawaida, nione ibada ni ya kawaida, nione hata nikikaa mwezi mzima ni kawaida. Ni wakati wa kupambanua, ni wakati wa kuchunguza, ni wakati wa kuangalia. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Kuna ushuhuda ambao mara nyingine natumiaga mara nyingi hapa, ila mara nyingine hatuko wengi. Binti mmoja alikuwa shuleni. Alipokuwa shuleni akapata mchumba. Yule binti alivyopata mchumba akapewa saa, kaletewa saa, kachukua saa kaivaa. Alivyovaa ile saa akaenda shuleni. Wakati anaendelea kwenda shule, kaangalia masomo yake, akakuta masomo yake masomo yangu si kama nilivyo wakati wa nyuma. Mbona toka nipate huyu mchumba, mbona kama masomo yangu hayako sawa? Mbona tangu nipate huyu mchumba nilikuwa na faulu lakini si faulu tena? Ndugu yangu, nikwambie ya kwamba uko uchumba ambao unakuvuta nyuma. Uko uchumba ulioupenda. Uko uchumba ambao umeuthamini. Uko uchumba ambao umeona ni nzuri. Lakini tunaona yule binti akasema sasa cha kufanya, huyu kijana anamrudishia saa yake. Sitaki saa yake. Hii saa yake sitaki. Tena hii saa kija atakuta kwa mdogo wangu. Yule binti akatoa saa akampa mdogo wake. Yule kijana alivyokuja, yule binti kwanza akaondoka, kaenda akafanya shughuli zake. Kwa sababu ameona ya kwamba anamharibia, anaharibu kile ambacho kiko mbele yake, anaharibu kile ambacho ina manufaa mbele yake. Akaamua akakataa. Mpendwa, nikwambie ya kwamba kuna vitu ambavyo vinatuvuta, sio kawaida. Sio kwamba umetulia tu. Viko vitu vya ulimwengu ambavyo vinatuvuta, ambavyo vinatukamata. Viko vitu ambavyo ndugu yangu ni uchumba kwako. Viko vitu ambavyo mpendwa imekuzawadi saa. Wakati ilipokuzawadi saa, ukaanza kurudi nyuma, ukaanza kuchoka, ukaanza kuona kawaida, ukaanza kuona ya kwamba ni wewe tu. Nikwambie ya kwamba mpendwa, hata biashara yako inaweza ikawa ni uchumba, hata kazi yako inaweza ikawa ni uchumba. Mpendwa, nikwambie muda wako ni wa muhimu mbele za Mungu. Ni wa muhimu. Sio mimi, sio wewe. Wote tunatakiwa kurudi kuangalia. Sio kwamba mimi ni salama. Kuna mahali ambapo Mungu